A šta je razlog putovanja do Crnog mora? Pa to je... Kajakom? Kanu. Kanuom, dobro, kanuom. Odakle putuješ? Gdje ste, otkud ste pošli? Počeo sam u Vildona, u Austriji. U Austriji? Da, na Mure. Kad? Prije 14 dana. Prije 14 dana. A danas je 20... 20. Koji danas? 27. 27. I idete do Crnog mora? Do Crnog mora. I koliko vam treba da sad od Novog Sada, gdje ćete sad noćiti, šta ćete raditi danas? Pa noći... Evo sad je negdje skoro 19. Sad ću još voziti 1 sat da izađem iz grada, pa onda negdje da regnem usput. Aha, izađete iz grada i onda negdje šator napravite i spavate? Da. Aha. I koliko će vam trebati sad od Novog Sada do... Jer imate neke računice do Crnog mora? Ja sad tako bi trčao, onda bi to napravio, za prilike ako radim po 50 km dnevno, onda bi to napravio brzo. 50 km dnevno veslate? Da, toliko, od prilike na Dunavu. Dobro. Ali sad je tako zavisno, ako su dobri pogledi da je vrijeme dobro, ako je loše vrijeme onda ne mogu. Ali po ovakvom vremenu je dobro, mirno je, jel? To je mirno, to je odlično, da. Ali onda je opet tako, ako je nešto interesantno, onda se ja zaustavim pa ne idem dalje. A kako ćete nazvat? Nemam takmičenja. A kako ćete nazvat? A nazvat ću sa vozom, vlak. Sa vlakom? Da. Sa vozom nazvat, odlično. Carinske formalnosti bez problema završili? Da, bez problema, lična karta, imam spremni dopis i to je sve. A odakle ste iz Slovenije? Iz jednog sela kod Murske Sobote. Kod Murske, kako se zove selo? Bakovci. A Bakovci, odlično. Moje ime je Dušan Kovač. Dušan Kovač? Ja. Dušan Kovač, kako ste rekli, kanuom, kajakom? Kanu. Kanuom do Crnog mora? Da. Eno ga kanu. A razlog poseba nemate? Ovako, vozi vam se? Da, to je tako. Jel vas prati možda neka slovenačka televizija ili neki mediji slovenački? Nešto su malo prate one, da, ali nisu išli sa mnom. Niko nije išao? Niko vam nije financijski pomogao, sami ste ovo sve platili? Bez sponzora. Sad još tražim nekog sponzora, ako dobijem, dobro bi bilo zbog interneta. Svake večere šaljem raport dneva, nešto interesantno. Na internet? Da. Kako se konektujete? Imam svoj blog, ako mogu reći. Da? www.otpravakanu. Ajde još jednom. www.otpravakanu.blogspot.com pika. Aha. otpravakanu.blogspot.com. A recite mi kako šaljete izvještaj, imate 3G internet na laptopu nekom? Da. Preko, sad ne znam koji operater bit će u Srbiji, da transmitira za naš SIM-mobil u Sloveniji. A vi ste na SIM-mobilu? Ne, direktno u internet. Ja sam inače od SIM-mobila. SIM-mobilu i onda imate celom dužinom konekciju sa drugim operaterima koji su srodni i šaljete izvještaje? Da. To sa telefona šaljete ili imate neki 3G? Imam laptopa 3G? Da. Odlično. Onda srećan vam put. Hvala lijepa. Ajde, prijatno da vas snimim kako se ukrcavate. Ajde. Šta je to, žaba? Žaba. To ste iz Slovenije poneli ili neka srpska? Neka srpska žaba, dobro. Donavska žaba. Super.
Čim padne mrak vi stanete, ne vozite noću, niste osvetljeni ništa. U noću nije sigurno. Nije sigurno, da, to je tako. Jest. Dobro. Pa jebi ga. Ako na vreme pođe i nije. Kaže pre 14 dana. 14 dana? Svaka čast. Dušan se zove, ne bi trebao da laže. Hrabar čova. Hrabar. I jak. Moram da budeš jak. Si na svaki način jak. Ajde, polako. A pijan Knjaz Miloš. Knjaz Miloš, tako. Odlično. Čekaj malo. Vlasa Rojala malo da stavim. Ajde, bila YouTube, brate. Sad ću odmah. Kako će to da zove slip, znamo? Za te. Slovenac na Dunavu. Ozbiljno? Tako. Kako se stavlja? Za sat i po vremena. Ajde, evo večera ću da gledam. Gledaj, slobodno kutaj Slovenac, Dunav, kanu, kajak i načinka. Alo? Na Sportnet TV. Sportnet TV. Tako se zove kanal na YouTube. Okej. Sportnet TV. Slovenac na Dunavu. Ajde, sretno. Pogledaj ga u poređenju s ovim brodom, molim. I sa Dunavom. Odakle je krenuo? Ode Slovenac. Ode.